Habari wapendwa, leo tujifunze jinsi ya kukata hii hafu ya chini kama unavyoiona. Kwanza kabisa tunatakiwa tuwe na vipimo, na kwa upande wa vipimo tutachukua kipimo chetu cha urefu wote. Kwa hapa tutakuwa na inchi 56, ukitoa hafu ya juu inchi 16, tutabakiwa na inchi 40. Baada ya kubakiwa na inchi 40, tutaongeza na inchi 2. Inchi 2 hizi zitatumika kama ifuatavyo. Nusu inchi itakuwa kwa ajili ya kuunganisha hafu ya chini na juu, na inchi 1.5 ni kwa ajili ya kupindia chini kama utakuwa unapinda kawaida. Baada hapo kinachofuata sasa utachukua kipande chako, na tumesema ni cha inchi 42 itakuwa kwa upande wa urefu, na kwa upande wa upana itakuwa ni inchi 40 vile vile. Hapa tunakata kipande cha mbele tu, kipande cha nyuma utatoa kopi. Baada hapo utakunja mara 2 kama hivi ambavyo unaniona mimi nakunja. Na baada ya kukunja utakachokifanya utachukua mzunguko wako wa tumbo. Baada ya kuchukua mzunguko wako wa tumbo utagawanya mara 4, na utakachokipata ndicho ambacho utaweka hapa. Kwa hapa mimi mzunguko wa tumbo ni inchi 32, ukigawanya kwa 4 utapata inchi 8, na baada ya kupata inchi 8 kama hivyo unavyoziona utajumlisha na nusu inchi kwa ajili ya kushonea, kwa hiyo itakuwa inchi 8.5. Baada hapo utakachokifanya utanyoosha mstari wako kuanzia juu ilipoishia inchi 8.5 hadi chini kama hivi. Baada ya kumaliza hapo kinachofuata utakata. Na baada ya kumaliza kukata utafanya kama hivi, kwa sababu hapa tunagawa mara 2 ili tuweze kuweka hivyo vipande unavyoviona. Kwa utakachokifanya wewe ile inchi 8.5 wewe utagawanya mara 2, yani ile inchi 8 utaacha ile nusu inchi ya kushonea, utagawanya mara 2, utapima inchi 4, na baada ya kupima inchi 4 utanyoosha mstari kama hivyo nilivyonyoosha. Baada ya kufanya hivyo utatenganisha vipande vyako au utakata kama hivi ambavyo unaniona mimi nakata. Na baada ya kukata kipande cha katikati kitaonekana kama hivyo kama unavyokiona kwenye gauni, na kwa upande wa pembeni tutakuwa na kipande kimoja kulia na kimoja kushoto. Baada ya kumaliza hapo sasa utakachokifanya utapima urefu wa kutoka pale ambapo tumeanzia hadi mwisho. Ukipima urefu tunapata ule inchi 42. Kwa utakachokifanya utachukua kipande chako ambacho kitakuwa na urefu wa inchi 42 na upana wa inchi 42. Na baada ya hapo, kwa hiyo urefu ni inchi 42 na upana unatakiwa uwe inchi 42, na baada hapo utakunja kwa mtindo wa solo kama hivi ambavyo unaniona naelekeza, ndivyo utakavyo kunja. Kwa utakunja kwa mtindo wa solo mara ya kwanza kama hivyo, na baada hapo utakunja tena mara ya pili. Ukitaka solo yako iwe pana zaidi unaweza ukakunja mara 1 tu alafu ukatafuta na kipande kingine ukafanya hivyo, lakini kitambaa kitakwenda sana. Baada hapo kwa upande wa urefu kama kawaida tutapima inchi 42, ndio urefu wetu wa kipande unapoishia. Na kwa upande wa mbele inategemea, kama unataka iwe ndefu zaidi utapima kwenye inchi 50, lakini kwa hapa tutapima inchi 46 kwa sababu hatutaki kigaregare sana. Baada hapo utakata kipande chako kama hivi ambavyo ninavyokuelekeza, au vipande kwa sababu hivi ni vipande viwili. Hapa naelekeza kipande cha mbele, lakini na kwa upande wa kipande cha nyuma utafanya hivyo kama tulivyofanya upande wa mbele. Baada hapo utatenganisha kipande chako katikati ili tuweze kupata vipande viwili, cha kulia na kushoto. Kwa vipande vyetu viwili vitaonekana kama hivi. Kinachofuata utachukua kipande chako cha kati
na baada hapo utakuja kushonea kwa nusu inchi au robo inchi, inategemea utashonea kwa nusu ama robo. Kwa ukiviunganisha vitaonekana kama hivyo, na ukiunganisha vya pembeni vitaonekana kama hivi ambavyo unavyoviona. Kwa hivi ndivyo vitakavyoonekana kama unavyoona kwenye gauni, ndivyo ambavyo inaonekana hapa. Kwa hivi ndivyo inavyokatwa hiyo hafu ya hii gauni. Kama kutakuwa na swali, basi tafadhali naomba niulize, na sehemu haujaelewa vile vile niulize. Asante.